prezentaciju. Naša današnja tema je zapravo generacija alfa, generaciju koju svi mi danas imamo u svojim učionicama ili neki od vas i kod kuće u svojstvu roditeljstva. Tako da odmah za početak jedan mali test za sve nas, odnosno u ovom slučaju za vas. Nekad nam se čini da generacija alfa i mi pričamo različitim jezikom, ne samo u smislu jezika, nego u svakom pogledu. Pa imamo jedan primjer na prezentaciji kako bi se oni danas izrazili, odnosno ispričali međusobno da imaju novu profesoricu. Pa jedan mali test za vas, što bi zapravo značila ova rečenica? Ova nova profa je totalno Ohio vibe, Delulu je da je Sigma. Jedna anketa, ili će vam iskočiti preko prezentacije ili potražite u chatu, pa pokušajte glasiti. Što smatrate da je koji prijevod ove rečenice točan? Ova nova profesorica je totalno cool, mislim da je super. Ova nova profesorica je totalno čudna, u zabludi je da je glavna. Ili ova nova profesorica je totalno smiješna, stil joj je neobičan. Mi se čini da super prepoznajete što su htjeli reći. Dakle, u pravu ste, točan odgovor je ova nova profesorica je totalno čudna i u zabludi je da je glavna. Dakle, generacija alfa danas ima nekako i svoj način izražavanja, odnosno nekakav svoj rječnik koji koristi u svakodnevnoj komunikaciji, koji je često povezani s engleskim jezikom zbog toga što su oni digitalna generacija često po društvenim mrežama. Ovo su samo neki od primjera što oni koriste u svom svakodnevnom ili govoru ili u porukama. To su nekakve varijacije engleskih riječi koje su oni prilagodili našem razgovornom jeziku, a koriste ih ne samo u Hrvatskoj nego i u ostalim zemljama.